Mandwi Pwd ni bukhakti Chubachu lockdown chukya angui tongnai amsani Lukurokno lockdown ni yagulo hati haba muthakjak tongmabai samungkhai ajigui janai Lukurok bialo Khlaikha srangsalo Mandwi amsayo khopjaknai panchayat ni Lukurokno lockdown ni chukyao mairum alu moso berma saban yafuri Chubachu Mandwi Pwd habanok ni bukhakti Pwd ni adong koknaruk thani Mandwi panchayato khopjaknai nukhungni boro rokno Chubachu yafar jakhati phane sal rogobo sebrok manke lockdown no chukya angui tongnai rokno habanok ni bukhakti Chubana ni bagaibo khakalai tongu huni saka Pwd ni adong जों 170 फेमिलि no rolai tongo ओमफ्राय आरो माइरं 5 केजि बेरमान 150 ग्राम मोसो 250 ग्राम आलू 1 केजि आक्रान 100 ग्राम तै सापान कायसा डेटल साबान खाइखलाइगै आरो मान्दाइ ब्लक एरिया नि प्राय 5-6टा पंचायत नि 170 फेमिलि no तयै जों दिनै अब अफिस नि तरफ থেকে कायसा एरेन्ज मान्दाइ सब डिभिजन PWD होइते कायसा जों प्रोग्राम नारगै दिनै बागलाइ दं बेसां सालगतै बो मा हाइक्रि दंनो बागना रक्ताम बो बाहाय रकवान सुक्लाइ दं बेसकां साल रगो जों दैबो सुजुग रकमा खांखलाय खालायानो मा हाइखलाय जों खाखाय दंथ नि वाइसया दैबो सुजुग जों नायै अलाबो खायफिनाय सिनि सिन्तागाव न सलाय दं नों अर ताम ताम मानुखा Dai ho mairung Madam siapa mairung des tu Samo khata besek yang nara 4 kg su deung na sido tai tam tam nama kha berma moso sabar sabar di saja man Mandwi Pwd Mandwi Pwd na